Organizado pola Escola de Fútbol Municipal, en colaboración co Concello, chega unha nova edición e xa van 15 do Torneo de Fútbol Base Abanqueiro SD. A cita xa consolidada como un dos torneos de maior prestixio dos que se celebran na zona, desenvolverase nas dúas vindeiras fins de semana, os días 8, 9, 15 e 16 de xuño, no campo municipal de Vista Alegre. A primeira fin de semana para categorías biberón e prebenxamín e a segunda para benxamín e alevín. El torneo se desarrolla este fin de semana, 8 y 9, y el fin de semana siguiente, el día 15 y 16, ¿vale? El día 8 tenemos una fase previa benjamín y alevín, con equipos en lista de espera para poder acceder a esa fase previa. El domingo día 9 tenemos la fase final prebenjamín y biberón, fútbol en su estado más puro. Y el 15 y el 16, fase final benjamín y fase final alevín. Serán en total 120 equipos pertencentes a uns 60 clubs de toda Galicia, incluindo as mellores canteiras das 4 provincias. Las mejores canteras de Galicia, desde Santa Mariña, pues Ural, Club Deportivo Lugo, Orense, de las 4 provincias, viene, como te decía antes, lo más destacado. Y aparte de eso, Ramón Buján se preocupa de que los equipos que durante la liga llevan van destacando, pues invitarlos para que el nivel del torneo, el nivel deportivo no decaiga. Dende o Concello destacaron a importancia deste tipo de torneos. Esperemos que sea un éxito, eu creo que vai a ser, bueno, creo que dan un pouquiño de choiva para o sábado, pero bueno, xa verás como enseguida, Julio, se vai retomar isto. Se fai moito calor tampouco non é bo. Temos que soplar. Bueno, vai a ser pois unha festa do fútbol, bueno, pois sigue sendo o fútbol o deporte eu creo que en toda España, donde máis seguidores ten, donde máis licencias hai. Dende a organización quixeron agradecer a colaboración do Concello, así como tamén das distintas empresas e casas comerciais, que coa súa axuda fan posible a celebración deste torneo.